prijateljima i drugovima Nikole Kopca. Dobro nam došli poštovaoci kulture i sjećanja, dragi gosti i sugrađani moji. Ja sam Borislav Vukojević, magistar komunikologije na Fakultetu političkih nauka ovdje u Banja Luci i večeras ću biti vaš domaćin. Večeras smo ovdje u zdanju i pod krovom dvora Bana Milosavljevića da zajedno otvorimo pospane oči. Knjiga Historija osušenih zbilje će nam u tome pomoći. Dozvolite da u ime izdavača Udruženja građana Jadovno 1941 i u ime autora Nikole Kopca sve vas pozdravim. Sa nama su večeras uz njegove zemljake i sugrađane naše poneki prijatelj u knjizi pomenu, njegove radne kolege iz firme Integralni inženjering, kao i drugari koji su učestvovali u realizaciji ove neobične knjige. Poseban pozdrav za profesora doktora Svetozara Livada i njegovu suprugu Dragicu Španović-Livada. Njih dvoje je stiglo iz Zagreba. Predgovor za ovu knjigu je njihov prilog Kopčevom trajanju. Zatim doktora Dušana Bastašića, predsjednika Udruženja građana Jadovno 1941 Banja Luka. Milenka Stojičića, književnika iz Banja Luke, jednog od recenzanata i krojača riječi, odnosno lektora i korektora knjige. Zatim Janka Velimirovića, urednika, tehničkog urednika i Nikolinog savjetnika za pročitnost. I naravno Nikolu Kopca, autora knjige. Prije nego što riječ uzme i o knjizi prozbori profesor Svetozar Livada, pročitat ću vam Kopčevu pjesmu, napisanu u zoru posljednjeg rata u Topuskom 15. juna 1991. godine. Šta je ova pjesma slutila, prosudite sami. Pusta polja. Pusta su polja kad trnje upomoć zove, kad ruke nema i nikog nije. Pusta su polja kad nad njima tamni oblaci plove. Presahli su izvori, kad iz njih nema ko da vodu pije. I kad groblja te svetinje vječne jecaju u mraku. I kad zadnja svijeća ugasi se davno. Sada bih zamolio profesora Livadu da svojom besedom probesedi o knjizi. Hvala vam lijepo. Ja sam Svetozar Livada, koji dolazim iz daleka, 70 godina bez zavičaja. A došao sam da promoviram knjigu mog novog zavičaja. Kad smo supruga i ja pisali predgovor, onda smo istovremeno plakali i radovali se da neko svjedoči na tako neponovljiv način i knjigu vam nitko ne može prepričati, nego ona se mora pročitati. Pjesništvo je, kaže, dar Božji. Ovaj pjesnik kondenzira svu umnost i razumnost. Kad pjeva, on zapravo plače o zavičaju, jer zavičaj je jedinstven i neponovljiv kao život. Mene je to prisililo, pošto izučavam sudbinu zavičaja, a mnogi su zavičaji poznati po svojim rođenim veličinama, pjesnika, izumitelja ili čuvenih bitaka, dobog, razgovora, izvora rijeka i da dalje ne nabrajam po svojim posebnostima. Međutim, svaki je zavičaj poseban po tome što se u njemu rađa čovjek koji govori, misli, planira i radi, dakle, stvari. To što sam doživio ovdje, na ovim prostorima, neuporedivo je sa onim što sam vidio u 4 građanska rata koje sam arbitrirao. Dakle, mi smo ispali posljednji barbari ovoga doba. Tako da znadete, jer smo, na primjer, počeli otvarati koncentracione logore koje je cijela civilizacija osudila. Uništili smo 5000 zavičaja. I to, kad sam gledao neke, nisam mogao da shvatim, pošto sam po obrazovanju filozof i historičar,
nisam mogao da shvatim da se groblja uzimaju kao strateški neprijatelji, da se uništavaju nadgradnja kao dio pretpostavke za život, stan, gospodarski objekti, pčelinjaci i tako dalje. Kad sam gledao kako se uništavaju sadržaj infrastrukture, to me prisililo da 25 godina, iako sam se bavio sasma drugim, ništa drugo ne radim, nego izučavam tko smo mi i šta hoćemo, šta smo uspjeli. Stvorili smo države koje su napale vlastito društvo. Sve su pred bankrotom, kompletnim bankrotom. Sve su doživjele demografski slom. Državu fale, a iz nje građani bježe. Rasuli smo mržnju za stoljeće koje slijedi na ovoga slijedi. Kad sam čitao tu knjigu i pjesnika pratio, pozvao sam ga kod sebe i kažem, čuj, imaš razasute tekstove, nemoj taj dar Božji koji imaš pusti ovako u ništa, nego sklopi to da i drugi znaju jer si najizvorniji svjedok što se dogodilo. Ja sam se udao u njegov zavičaj. Nakon 70 godina i zato ga još živa. Primjer, moja supruga je sabrala građu i da vam ilustriram kako je živ bio. Iz njega je 280 ljudi završilo fakultetska zanimanja i cjelokupne lepeze nomenklature zanimanja. Danas i samo simboličan broj živi u Hrvatskoj. Pa ljudi obrazovani ne rastu na grani, ali ovoj etnobanditističkoj tendenciji ljudi nisu nikakva vrijednost. Elita koja je stvorena i raste, odrekla se svojih ljudi, a oni neuki, neupućeni koliko su moćni, uvijek ih izglasavaju. Ima neki po 23 godine vladaju svojim regijama. Dakle, ta neodgovorna elita, to kad sam malo prije čuo, prostost čovjeka on je sposobi da razmišlja, da je, ja to zovem nekom vrstom ljudi koji su greška prirode. Čovjek nije rođen da vlada ljudima, nego stvarima i procesima i zbog toga su stvorene škole. Odgojio sam ili obrazovao što od magistara preko 52, ni jedan nije u Hrvatskoj. Koja je to sudbina obrazovanih ljudi da se skitaju i da moraju da traže zavičaj? Kad čitate ove sadržaje, onda te vidite, nije to samo ispjeve nad grobom matere, nije to, nego imate galeriju likova, jednostavno, cijelu lepezu od kovača rata do žrtava, od zločinaca do UNEF-ovi takozvani arbitara ovdje. I to svih skoro rasa i naroda. Čovjek se puno puta pita šta je to da sve o sebi znamo, a da o sebi najmanje naravno. Sa nama se upravlja i vlada kao stokom. Znate, Obama je dobio Nobelovu nagradu, najveći čin koji se može nekom, za mir, a vodi ratova više nego što ima prstena na ruci. Kad gledam potresne scene iz Sirije, a obišao sam sve te gradove, arbitrirao, baš kao pripadnik UNEF-ovih snaga Ujedinjenih nacija, onda ne mogu da shvatim da netko ima potrebu da razvara Palmiru, Biblos, Damask. Vidite kako su obrazovani, bili su kolonijalci i imaju obavezno, imaju službeni jezik, engleski i francuski, zavisi gdje je kolonija bila. Hoću da vam kažem, ovaka knjiga, svjedočanstva, kada čovjek kaže živ sam, pjeva, a ne postojim. Zemlja mi se u paraloks pretvorila. Obraćajem se, nikome ne ispraćuje. Kaže, kad bi mogao da biram između rata i mira,
primio bi borbu za mir. Dakle, čovjek koji mirotvorno čudi se nad čovjekom koja mu je pita većinski narod, koja vam je potreba za toliko mržnje. Sada završavam jedan tekst takve naravi koji na matematskoj logici dokazuje nešto što je mene, kao čovjeka koji sam predavao godinama demografiju, zaprepastio. 700.000 pripadnika drugih etniciteta istjerano iz Hrvatske. To je 15% ukupne stanovništva. Pa svi ne mogu biti krivi. Djeca, starci, oni koji nisu bili u oružanim jedinicama. Ali nagon pomračenja uma koji je nacionalizam uneo u ove prostore, izgubio je svaki kriterij. Slušao sam pjesnika, a i na jednom mjestu kako psuje kravu, razumiješ, i to je grdi da je kovač rata. A ja sam imao prilike da to isto u svoje oči gledam, krava plače kad je nagoni u vozilo da je vozilo. Gledao sam konje koji isplakuju život, konjska kost ne može da i onda dođe do dehidracije da ne mogu da prežive, nego isplakuju da bi čim prije nestali. I mi nemamo stida ni kajanja. Naši revni, učeni ljudi su optirali prema strašnom zločinu. Ne mogu se nikako pomiriti da učen čovjek ima potrebu da podržava one koji ubijaju ili progone ljude. Sada u cijeloj civilizaciji našoj ima 50 milijuna izbjeglica. A nikada u povijesti, ali i kod nas, nikada razlika između onih na vrhu i onih na dnu nije bila veća. Nigdje oni u periferiji, oni u centru. Kažu da bi vlasnici sadašnje imovine civilizacije stali u jedan autobus. I čitajući ove tekstove, ja sam došao do spoznaje da postoji sposobnost čovjeka da sažme svu fatalnost sudbine čovjeka. Otkad je, kud je pošao. Proučavao sam 1400 ratova kroz povijest civilizacije i došao do uvjeranja kao demokrat da je više umrlo od fizičkog nasilja, što uključuje onda poratne posljedice, nego što je prirodne smrti. To je strašno. Rat je jedini fenomen kod živih bića koji ljudi vode. Ali još uvijek on je, vidite, sada smo u alternativi, ne zna se da se vodi treći ili smo već ušli u četvrti rat. Živimo u ravnoteži straha. Neki dan čitam da Poljska traži da ima atomsku bombu, kao ona će suprotstaviti se svome susjedu. Ovo što ima u ovoj knjizi govori o takvim činjenicama sudbine jednog toponima koji ima stoljetnu tradiciju, koji je dio integriteta prostora nove zajednice, čiji su pređi žrtvovali cijele generacije u odbrani preziđa kršćanstva i nalazi se na limesu, jer raspored sela tako bilo. Kroz cijelu historiju, posebno od 14. stoljeća, na limesu između današnje Bosne i Hercegovine, prije nego što je pala pod Tursku, bila su raspoređena naselja srpske etničkih skupina. Ja iznosim u ovom novom dokumentu kako je raspored taj trajao u posljednjih 150 godina. Sve općine koje su pokrivale tu sadržinu stanovništva isto su tako bile uglavnom dominantno srpska populacija. Prema tome, u Drugom svjetskom ratu ta populacija je bila prisiljena da reagira na genocid i dala je jedinstven otpor
područja gdje ovaj toponim se opisuje, jedinstven primjer imamo u povijesti ratovanja. 19% populacije je učestvovalo u pokretu otpora, a završio je cijeli u 3 kotara sa 33.000 oni koji su nasilnom smrti ubijeni. Od ukupno ubijene djece u Drugom svjetskom ratu 60% je ubijeno sa Podunja. Tamo ima 170 ratišta. Tamo je nastala ona sintagma ili pjesma po Podunu grob do groba. Tamo je kao poligon smrti jedino Pavelić išao kad je bila opkoljena ogromna masa ljudi, legendarnoj Petrovoj gori. U Petrovoj je bio jedan od najvećih spomenika funkcionalne prirode. Ja sam o njemu održavao predavanje iz područja gerontologije. Nisu bili svjesni koji su zločini u ovom Drugom svjetskom ratu. Ali Kovač rata kaže, rata ne bi bilo da nam mi nismo htjeli. Mi rušimo spomenike jer hrvatski narod treba da prekine povijest. Povijest niko ne može prekinuti. Ona se dogodila. Ma ne znam, pisao sam pomoćnom biskupu. Rekao sam, vi po kanonskom pravu iz Siska nemate pravo na ispovijest, jer napadate povijest koja se dogodila. Niste osudili spaljivanje knjižnog fonda, niste osudili fašizam i fašiste iz svojih redova. Dižete iznad zakona vlastite crkve, koja kanonskim pravom regulira ove stvari. I kad sam mu poslao knjigu uništavanje knjižnog fonda, niste osudili knjižni fond, onda mi se javio, kaže, znate, čovjek je grešna priroda, dajte mi vremena da pročitam. Nikada neće pročitati. Sada treba da proglase svecem čovjeka koji je mizantrop, cijeli konstitucijski, jedino je od njega značajno što je mrzio druge. I to iste kršćanske vjere. Kad kaže da Srbina i Hrvata morbidan primjer, kad bi skuhali, juha bi se razdvojila. Sve je to ovdje na neki način sadržano na nivou jedne skoro monografije jednog naselja u kojem gledaš ilustrirano sa obiljem grafosa, sa slika, sa opisa i umnim rasuđivanjem. Ponavljam, postojim, živ sam, a nema me. Moj zavičaj nestaje, a ja negde izbivam i tako dalje. Prolazi život, možete zamisliti koja je to sudbina da, na primjer, 1/3 teritorija je zbog rasporeda koncentracije Srba u nizu je pretvoreno u mjesečnu površinu i to se slavi. Diže se zavjetna crkva, diže se jedna kao kockarnica crkva u Kninu u kojoj 10.000 ljudi živi od socijalne, ide na javnu kupovinu. A imala je prije ovoga početka 14.000 zaposlenih u društvenom sektoru koji su snabdijevali dobar dio industrijskih potreba cijele Jugoslavije i neke brodarske. Pravili su, na primjer, Vičane zavore za brodarsku industriju. Sve je to jedan put i dovelo državu do deindustrializacije, do uništenja trećeg staleža, do dužničkog ropstva i do demografskog sloma. I kad gledate sudbinu kuća, putne mreže, kad pogledate sudbinu kako je nestao stočni fond, kad on opisuje kako je mati imala 5 krava, a danas i u cijelome naselju nema ni jednu. Kada mi drugi jedan donese pa opisuje u svom selu u Bolješnici, kaže da je iz sela otjerano 15 kamiona, 100 traktora. Namirili su se, zaista, to je bila reparacija bez ikakvog dogovora.
kad sam prolazio poslije Oluje, onda sam pred nekim čvornim mjestima gledao na stotine frižidera iz jednog. Organizirana, spontana pljačka trajala je kao jedinstven primjer barbarizma. Sve je to sadržano u ovakvom opisivanju na nivou pojedinca, naselja, dijelova naselja, kuća, onda stočnog stada, razbijene sinkrezije između gospodarstva i domaćinstva, a sve su to već bile pogođene Drugim svjetskim ratom krvne generacije. I naše šume umiru plačući. Toliko smo imali nevolja, ali istorija nije ta koja nas uči. Ne je za nas postala ovdje učiteljica, jer smo uvijek i vazda na početku. Zato bi volio za ovakvu knjigu koju nije moguće prepričati, da je puno čitate i valjalo bi je u stotine hiljada pri prevodima dati drugima, da se vidi u kakvoj mi to civilizaciji činimo pod firmom lažne demokracije, tolerancije i snošljivosti. Naše nesposobnosti da vladamo sobom sami vječno nameću da u nama treći rasuđuje. U doba ovoga početka iz aviona su se vidjeli mešetari koji je svaki tražio pučkinog sina među našim prostorima i našoga je. Evo te vidite u najnovijem vremenu kako radi. Svijetom ne vladaju čak ni partije, nego obavještajne službe. Mnogi to ne znaju. Drugo, Evropa ne objedinjuje svoj duh, Balzaka, Dostojevskoga ili šta je znam, ne znam koji Hajne je neki veličina i mudri filozofa Kegela, Marca i tako dalje, nego objedinjuje kapital. Čak su sad sposobni da prokažu Grčku, da su nesposobni, a sve što smo dobili smo preko Grčke. Ona je nekad smatrala ovo izvan Grčke barbarijom, ispravo, pismo i tako dalje. Kad sam čitao ovu knjigu i kad znam šta se dogodilo sa ljudskim faktorom, šta se dogodilo sa stočnim stadom, pčelinjaka nema, u trenutku poslije Oluje obilazio sam sve te krajeve, nigde nisam mogao da sretnem vrapca pokućarca. Znate, on tamo zbiva gdje su kuće, nisam mogao ni vrapca. Pa da su nestale zmije, guje, žabe ili ne znam kakvi gmazovi, neko bi se zabio. A to da 15% stanovništva i da se to slavi, to ja zovem kulturom smrti. Ovdje je trijumf kulture smrti zavladao našim umom. Trebate doći, pitao me predsjednik Republike, kad se nešto posvađao sa Pupavcem, da bi htjelo biti alternativa. Ja kažem, vama bi bilo najrađe potražio alternativu. Zašto? Pa išli ste u Blajburg, tamo se ništa nije dogodilo. Ništa se nije dogodilo nikom, a se klanjali zlatnom teletu, barbarizmu, propasti Hrvatske vojske. Pa to nije bila država, nego okupaciona zona. Ali vama to nije. Drugo, pisali te tužbu za genocid. A genocida po definiciji to nije pravnički pojam, nego sociolingvistički. Ja sam Čomskoga molio da napiše za ovu sredinu. Kaže, nigde nije bilo genocida, nego je bilo mega zločina. Jer genocid je strogo definiran pojam. Šta to znači? Ovdje imate obilje genocidnih radnji koje su još gore kad su tako masovno kao čini. Ono što knjiga nosi, ona ne mijenja svijet, ali pomaže ipak da se drugo. Veliki sam poklonik pisane kulture. Mi smo narod usmene kulture i imamo vrlo malo ljudi koji su sposobni da oblikuju sve to. Ovakav kolaž, ovaka galerija likova i konkretnih ilustracija koji su bili časni i odgovorni prema sebi i prema svojoj sredini, pa čak ako hoćete i prema državi, kao poreski obveznici. Ne radi se
nestali su kao najveći krivci za sudbinu neodgovorne elite vlasti. Ali su se zato stvorili tajkuni, kako ih sada dozovu, i barbari koji potpuno žive izvan interesa, koristi i potreba svoga vlastitog naroda. Volio bi kada čitate ovaj tekstove, da ih pažljivo gledate s kojom umnošću i razumnošću autor pledira da se očovječimo. Zapamtite, čovjek se ne rađa, nego postaje. On se sam, što odgojem, što u porodici, što u školi, obrazovanje drugo. Nema tog relativnog morala. Moral svaki od nas se rađa, slobodan i moral. Kant kaže moralni zakon u mojim grudima, a nebeski među zvijezdama. Mi o toj relativizaciji života vrlo malo znamo o svojoj historiji, još manje. Koliko je samo napora nepotrebno napraviti da se izrade razlikovni riječi, pa to je sramotno bilo. Dok se nije pojavila jedna učena Gordića da kaže i uvjeri svu javnost da se radi o jednom jedinstvenom. Uostalom, imao sam mnogo puta sreće ili nesreće u izvjesnom smislu da sam živio sa drugim ljudima drugih rasa i naroda i nikakve razlike nisam osjećao. Jedan Crnac mi je dao krvi pa kaže kad odeš tamo zapamti imaš brata u Africi. A ovo što imam frčkovu kosu, kaže, učitelj je bio, to frčkam prije da se uspavam, kaže. A ovo, kaže, što sam crn, pa ja se sunčam u februaru, a tamo je kod tebe snijeg i tako dalje. A zapamtim, došao sam na filozofski fakultet gdje se uče rase, pita me, profesor, jeste vidjeli, kad imamo temu rasne teorije, jesi vidio crnca? Pa dobio sam, kažem ja, vidio sam, od jednoga sam dobio rasne krvi. Kaže, onda si ti savladao rasne i nacionalne teorije kroz vlastite vede. To da smo jedan rod ne možemo da shvatimo. A pouzdano znamo da smo jedan rod i da su nam interesi i koriste. A kad ovaj pjesnik kaže, ratuje se na Kavkazu, ratuje se u Londonu, a kod nas rat nikako da prestane. To tako poučno zvuči, to je povijesno razmišljanje o sudbini čovjeka i njegovoga ponašanja. Naći ćete desetine takvih primjera njegovi, gdje on kaže kako bi išao rat za mir. Kaže da je mrav odlučio da krene u sveti put oko zemljine kugle u mir. Pa mu kaže u druge životinje, pa kućeš, male, nećeš stići, a mu kaže, bit će zabilježeno da sam krenuo.